Silochisane elangeni lanamhlanje kwaze kwaba mnandi kobanyana akhe sihlephulelane nakumgadango. Isihloko sami esihleli kimi namhlanje isihloko esithi tjheja ilimi lakho kobanyana lilimaze kangangani. Angikulotshise mbukeli, ulotshiswa ngumfundisi uBibi Khumalo. Ngikhuluma ngemambani yaseMiddelburg eMhluzi. Ngizobawa ngamabomu siye eBhayibhelini siyofunda incwadi kaJakobo chapter 3 verse 5. IBhayibheli ithi tjheja ilimi isithwana esincane. Ngisifanisa nethoro yomlilo nokuceda ukuyiklwebha bese kuthi isiganga sonke. Angikubuza umbuzo namhlanje isondo lihlukene phakathi ngendaba yelimi. Imshado inamasasamba ngendaba yelimi. Abantwana ebamunyipele bachiyelana abakhulumisani ngendaba yelimi. Abosonteksi kuyaliwa kubangwa indlela ngombana uzwe batsho yathi le yanhlangano yona ngeke iphume lapha endleleni ngendaba yelimi. Imndeni nabomakhelwane abasakhambelani ngendaba yelimi. Kodwa ngosondo uthi umhlengi wakho uyaphila. Ngiyakurabhela mlaleli, naku kuyavalwa kuyiwa emakhaya. Omunye uzwe ukuthi wabatsho lo ahlala naye kunomuntu ahlekisana naye ngebizo elithi batsho. Ngiyakubona uyakulaba ebathengisa ingidi zomkokodelo. Ngiyakubona wenza yonke into uthenga ne-okap. Kodwa ngifuna ukutshela kobanyana ibizo elithi batsho eliphuma elimini lingozi. Ngifuna ukukhuluma nawe namhlanje usalalele. Uyabona umuntu ngambulala wenza yonke into. IBhayibheli ithi encwadini kaNumeri chapter 32 verse 23, isono somuntu siyakumfumana. Angikwazi njenganje kwenzekani kuwe. Angikwazi njenganje yini into oyicabangayo nethi ngelimi nebizo lithi batsho. Uyedwa osidosayo ngusomnini. Kunamazwi eBhayibhelini akhuluma indaba emnandi ku-Exodus 14 verse 14. Lo mguruguru lempi akusinge yethu, yimpi kaJehova, yinikelele kusomnini akulwele. Kwaze kwaba mnandi ukuthi uzima abe nawe aloka kulondolozile. Angiyicedelelanga le ntshumayelo, uzayithola igcwele ku-YouTube ngumfundisi uBibi Khumalo imambani. Wena uthoma ulalela le ntshumayelo ungangithola enomborweni ethi 072 25 90 753 kanye nakuKwekwezi FM. Ngiyengishumayele. Ngiyathemba uyangikhumbula ngehlelo elithi umshado wami. Umshado wami. Ungangena emshadweni usesenesilonda. Ngithokoza kakhulu. Jehova abe ngumhlengi wakho. God bless you. Thola le ntshumayelo ku WhatsApp ku YouTube seziphelele.
Amen.